Oeddi Iwan yma. First, yeah. Siwr llaw fe. Yn ail, Dewi Thomas. Ac yn trydydd, in third place, there was a joint third. Ond fi'n gweud mlaen llawn am ffodus, bydd rhaid i un o'n nhw i gael y medal nes mlaen, ond fi moyn i'r ddau o'n nhw ddod lan nawr. Because there was a joint third, we've unfortunately only got one medal. The other one will have a medal, but if you both come up for the photographs and everything. So Guy Owen, Daniel Warrender, please, i ddod lan. Daniel Warrender. Iestyn Thomas. Okay. Tro'r bronze yn y A dyna nhw yn digwydd yn y ras yw'r plant ifancaf, the youngest age group. Okay, boys, big smiles. Diolch fawr. Big smile. Can you hold the medals up, boys? A ni'n symud ymlaen wedyn o TriStar 1 to the boys to TriStar 1 for the girls.